हाँ किए ମୁଁ ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିକି ଆସିଥିଲି। ଦେଖୁଛ ତ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧି ପୁଣି କିଏ? सर अपना नाटा जानिपारे कि ମୁଁ ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ଗେଧ। सब आपन भाषा कहउचंदी ଆରେ ଗେଧ। पुणी अपन भाषा कहले सब भाषा कह कि ठीक होन नंदे आपण ଆରେ ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଗରେକାର ଗେଧ ଦାସ ଗେଧ ଦାସ। ओ गेधा दास सापन टाइटल भी दास आमर भी ताले भाई भौणी आ ନା ନା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। कोन भाई କାହିଁକି ନା ତମ ଦାସରେ ଦନ୍ତସେଟା ଛୋଟ ଆମର ଦନ୍ତସେଟା ବଡ। ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। मो नारे केस करछंती ତମ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି। हेले मु तो सेमती किछि करिनी खाली गोटे काली रात रे किस टे करथिली ସେଇ ତ ତମେ କିସ୍ କଲାବେଳେ ତମ ପାଟି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ କିସ୍ରେ ତମେ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛ। सर एफआईआर कोन मु भी केस करबी ହଉ ଠିକ ଅଛି କୁହ काली से भी मते मारिया को उद्यम करथले पुनी बम पकेकी କେମିତି? केमिति काली सकाळ मते मुळा पराटा मागिले देई देली दबे की खाइले संध्या लागे तो बम छाड़ले मो पर सब आउ भाग्य बोल बमुडा पछपटु आस्तला ना मु फ्लैट हे जाथि ନା ନା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିପାରିବିନି ତମ ବମ୍ ତମ ପାଖରେ ରଖ।